fandi makanika yigeze kumbaza ijambo turi mu bija barambwira ngo ese ngoje uherukira urenga umunsi turasagasura uko narubinjira ngo hari umugabo kungobo gitekereza ngo kwiruka ngo umufurero ngo akamwiruka inyuma ngo iminota 30 igashira ndamubwira ngo nanje sinza mbikenera inateye n'isoni umugabo w'umunyamurenge kwiruka umufurero imirindi iminota 30 igashira nabari hano tugaceceka ngo nuko birakunze birabaye tukabyikiriza izi soni zizotubaho mu byukuri ibi bintu Rutebuka yavuga ngo muta ese mwabagabo mwe uko mumeze gute muri mubiki murarinze ngo abagore bazohaguruke mbere yanyu musigare mukurikira abagore mu byukuri muzohagurikira icyarimwe twese dutaye tuji wacu jewe nza mvuga ngo mutoye urugendo ndi hano sinosubira muri Amerika ndabarahiye hari iwacu ni hamara gushira muzogenda hehe muzotota muhaye muja hehe biragoye cyane mubyumve kandi mubyumve cyane ndabihanganishije mwebwe mwese bakarwicarira ku meza rukaba delibere bakaruhitamo abadushira ku isoko bakaducuruza tugasa naho igiciro c'abanyamurenge cyamaze kwemezwa ku isoko babigenza uko babigenje bambuza kungera kuco nari naratekereje wenda twavuganye nawe tuzogeraho hari ahantu Paulo yavuze aravuga ngo abantu bamwihanganire ngo kubera ubupfu bwe nanje nimba vuga nabi mu nihanganire nzobansa nutabasha kubitekereza cyane ariko muyihanganire gutyo nzambona bene izari zo zitubereye iyo biwacu hatogize ugwa muri Kenya byibura twese tukaza tugwa twunamye ku bwoko bw'abanyamurenge nibyo niryo shema ni nkaryo koti ni nkiyi size yanje inkwiriye abonye babagore babapfakaze ejo bahagaze barira ndavuga ngo twarakubititse twahuye n'ikibazo gikomeye cyane umunsi bajana Rutebuka ese Rutebuka cyari hano yagiye umunsi bajana Rutebuka abagore bari bitanze hariya mu madegu ya minsi bahagize baharyamye hariho mukuru wanje babandi bapfuye bahari hakugira irundu harimo mukuru wanje isembatsemba ryabaye kera si ubu ngubu ritangiye twebwe mwacu mwa data ryabaye kera njyewe nari umugeni ngitaha baraza abatwa bagiraga imbunde tutabizi baraza baratera iwacu kuri Nyagisozi bamaze gushika bica abantu babatwikira mu mazu musaza wanje Stefano yapfanye n'urugo rwose mwihangane mukomere ruhana nubwo muri mwe amasasu ariko ibintu bizagenda bishira Yesu ashimwe cyane shimye Imana ko twamenye Imana iyo tutamenye Imana abanyamurenge muri iki gihe turimo nukuri haba hariho zanda mudodori zirimo zigenda zitora amasashe hanze ariko izi soni zingana gutya nimba ivuga gutya hari igihe umuntu azavuga ikintu abantu bakavuga ngo ninkihamuka siryo nukuri mbarahiye siryo umuntu w'umugabo wese akwiye kwiyumvira gutabari wabo nko kuvuga ngo ejo karingi niyo yiriwemo bagera mu bidegu abandi bana bagenzi babo abagatura soje twiteguye gutaha ibiriyo byabagenzi babo bahe bandikwa ku WhatsApp nabo barangije niturangiza ngo umupfurera zoteri korasi niyinga unda mwikirize muri Uvira nitumara twirira mu isoni zingana gutya abantu babagabo babasore babanyamurenge dusubire muhamagara uryo ufite kaunga ngo yindi yashize dusubire duhaye irindi kuyindi ukibino izi soni naye amaraso sizobe tutera isoni ndetse hari n'igihe bizotugiraho umuvumo ariko Imana niyo yaduhaye bose kandi nayo yamwishubije izina ryayo rihabwa icubahiro ikindi rihanganisha umuryango papa na mama ndetse n'abavandimwe mukomere ndihanganisha papa turi guhagararanye hano ubuze inshuti yawe ubuze amaboko yawe ikindi bose ndashimira Imana kuko bose asinziriye akaba asinziriye yaravutse ubwa kabiri Imana ishimwe ikindi turashimira Imana
kuko yaduhaye kwihangana mu bihe bimeze gutya. Ntabwo biba byoroshye. Turihanganisha abamuyomba, turihanganisha abanyagasiro, turihanganisha abanyabidego, turihanganisha abanyamurenge nibo bose yazize. Turavuze ngo mwihangane. Bose yasinziriye, bose yagiraga ibyishimo, bose yarazi kubana n'abantu, bose yari amaboko ya sokuru ndetse na papa ubwe. Niwe sokuru yatumaga muri ibyo bihe byose. Bose yabanye n'ababyeyi neza, bose yahagaze nk'umugabo aho tutari turi, bose yasigaranye n'ababyeyi. Sarakomera. Ibyo turabishimira Imana. Turashimira ababyeyi bacu baduhaye uburere bwiza, bagize neza. Rero tudatwaye umwanya munini, papa wihangane. Turashimira na mama Dogo, mudamu we. Turashimira ababyeyi, ndashimira itorero nsengeramo ndetse n'iryo papa Dogo asengeramo, bahagararanye natwe kuva tumaze kumva ibi byose. Imana ibaheze umugisha, mwagize neza, turabashimiye. Rero dukomeje kwibuka umuvandimwe yasinziriye, yaruhutse. Kuruhuka kwiwe ni twebwe yazize, kuko bagiye babivuga. Abasigaye mukomeze mwihangane. Bose simubona nk'uwapfuye, ahubwo bose ndamubona kugiye kubaho iteka ryose, atazongera gupfa, atazongera kubabara ukundi. Abasigaye Imana ibaheze umugisha. Turakomeye ndetse n'ababyeyi mukomere, abanyamurenge muri rusange mukomere. Muyomba wabuze umwishwa, duhagararanye nawe hano muri aya materaniro, nawe wihangane, ndetse n'umuryango wawe tumwifurije iruhuko ridashira. Ayo tuzahora tumwibuka. Murakoze cyane. Abantu bicaye ku mpande bavuze yuko batarimo babona, reka mudufashe bamwe basubiye mu byicaro, hasigare famiye ihagararanye gusa n'aba ngaba bagiye kuvuga bake gusa bahagararanye n'aba, muzadufashe. Ndagira ngo nsabe sokuru Amoni yigirane imbere. Bwana asifiwe. Amen. Dushimye Imana kuko tubaye hano kuri uyu munsi wa none. Abantu baza bapfusha, ariko iyo mutabaye ku kiriyo cy'uwapfuye, muzamugira umubabaro mukavuga muti yaba nanjye narahabaye. Kandi n'uhabaye nawe ntacyaza ahindura, ntacyaza agaruka. Ariko kuba tubaye hano kuri uyu munsi, twebwe twese turasa n'abafite umurambo hano kuko twahabaye, kandi abahaye barira n'abahaye babahoza bose bakaba bicaye hano. Kuri ubwo mwagize ibyo bitekerezo byo gutabarana, Imana ibafashe kandi bahereza umugisha. Uno munsi abana ko barapfa, ariko atari bo bari bakwiriye gupfa. Twebwe nitwe twari dukwiriye gupfa imbere yabo, nabo bakazapfa badukurikira. Abahungu baje bakadukurikira, aba baraba gatatu. Twebwe na Badiriyani tubayeho tutakiriho, ari umwanya wacu waratambutse, ariko iby'Imana izikora ntibihuye n'iby'abantu. Tuvuge ngo nukunana uko yabikunze niko bikwiriye kuba nyine. Aba bana
bapfuye amagambo yabo ni makeya kandi ari manini. Ibyo bahaye bakora bakoze imirimo yokoze abagabo bakuru bapfiriye igihugu. Abasaza aribo bari bakwiye kugipfira abana bagasigara, none nibaye bapfira igihugu aribo bocyubatse. Icyo tugiye kuvuga ngo noneho ababyeyi bari hano, abana nabo bari ruguru kandi nibo bapfiriye mu gihugu. Ariko rero mwihangane kuko bamaze kubabwira, igihugu kizacyubakwa n'amahoro, kizacyubakwa n'icumu. Mutabare kugira ngo muzakibemo, mutabara bagisigayemo. Ibyo nibyo bikuru, nibyo bizima bahaye bavuga ko baravuga mu kuri. Bazavuga ngo icyurizi babaza ariko ari ukuri. Ibyo bavuze ni ukuri, nubwo bikomeye bihaye byananira ariko nibyo bikuru. Kubaka igihugu nuko kibamwo, si ukucyubakisha gusa ibitekerezo. Turashimye kuko mwadutabaye mwebwe mwese mwa miryango mwe abateraniye ahangaha, mwaje kuduhorahoza, mwaje kudufasha, kutubwira ngo twihangane. Uko niko bihora, ntawuza upfusha ngo yanamire uwo yapfushije imiryango ihari. Kuri ubwo mwabikoze, Imana yohereza umugisha. None ga turavuze ngo uno munsi ga wa none niwo munsi wa nyuma wabo, umunsi wa nyuma. Ariko kandi nubwo duhaye tubaririra ngo bapfuye, baduciriye inzira, twebwe basigaye tuzabakurikira iyo bagiye. Abana muhumurike, bakuru babo mwasizwe muhumurike, na base wabo, natwe basekuru na ba nyirakuru, mwese mwihangane, twe tuzabakurikira. Kuri ubwo tubasabiye iruhuko ryiza, Imana iha umugisha. Murakoze, reka kaka komerezeho. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu biriho byose ngo tuze dushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ibi bintu turi mu kubikora tutaranabiteganyije. Urupfu ntiruza rupiga gahoti, ariko noneho ubu ngubu mu bihe twagezemo by'intambara birakabije. Ariko no kwihangana, ngiye kubabwira ngo mwihangane, mwebwe mwese mwatabaye, mwaje kudufata mu mugongo. Mureke kuvuga, ntawuzi umenya kuvuga ubundi ari inyuma y'uwahaye asakuza. Mwakoze abaje gutabara, mwaje kudufata mu mugongo. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Biriya bintu bibaye byabaye iriya ruguru biratubabaje, biturajije inkera, tubuze amahoro, twabuze amahwemo. Aba bana bavuye kuvuga hano, mu by'ukuri twe twarababaye, tubura uko tugira. Umuntu akarara yicaye bugaca, tubura amahoro, ariko bizagira iherezo. Kandi icyo ngiye kuvuga, itsembatsemba ryabaye kera, si ubu ngubu ritangiye. Twebwe mwacu mwa data ryabaye kera. Njyewe nari umugeni ngitaha, baraza abatwa bagiraga imbunde tutabizi, baraza baratera iwacu kuri Nyagisozi. Bamaze gushika bica abantu babatwikira mu mazu. Musaza wanje Stefano yapfanye n'urugo rwose. Medeo Makangata, umugore n'abana barapfa. Hafuye abantu benshi, 12 mu rugo rwa data. Nta ntambara ihari, nta kefo ka ruguru, ubugome gusa bw'abafurero n'abanyamoko, nimba ngo abanyamoko, abafurero n'ababembe n'abanyentu batwanga. Ariko birakomeza. Ejo bundi muri iyi ntambara hariya mu Minembwe tumaze gupfusha abana benshi, kandi simvuga ngo ni mwa data honyine. Musaza wanje Yonas aherutse gupfusha umwana wiwe Ndeyi w'umurwanyi. Aho Medeo yapfushije abana 3, umwe yaguye Kinshasa, ababiri bagwa hariya muri iriya ntambara. Nubwo mpaye mvuga gutyo mwa data, twese niko tumeze.
niko imiryango imeze yagiye ipfusha. None ga nukuri twihangane, biragoye cyane. Ejo bundi ndeyi yapfanye n'undi wo mwa data wacu wa musaza wanje wa Kimeme. Sinaharura ukuno harura ngo ngeze hiye, ngiye kuvuga ibyo ngivyo mba mbaye noneho kudafite ubwenge, nimwe mubizi kundusha. Ariko ndabihanganishije mwebwe mwese muri aha, mwihangane data we, mwihangane mukomere ruhana, nubwo muri mwe amasasu, ariko ibintu bizagenda bishira. Yesu ashimwe cyane. Shimye Imana ko twamenye Imana. Iyo tutamenye Imana abanyamurenge muri iki gihe turimo, nukuri haba hariho zanda mudodoye zirimo zigenda zitora amasashe hanze. Twamenye Imana cyane cyane. Nabonye babagore babapfakaza ejo bahagaze barira, ndavuga ngo twarakubititse, twahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Umunsi bajana Rutebuka, ese Rutebuka aracyari hano? Yagiye. Umunsi bajana Rutebuka, abagore bari bitanze hariya mu madegu, ya minsi bahagize baharyamye. Hariho mukuru wanje, babandi bapfuye bahariya hakurya Irundu, harimo mukuru wanje wa mama. Nazaga mubona aho baryamye mu gishanga, aho babatsinze mu gishanga. Ndi muri Amerika, nagize umwaka wose muri Amerika, naramuririye, nabona ahantu babatsinze abashenesi ntaco babajijije umwana wacu Rutebuka. Shimi Imana kuko nanje uno mwanya mpagaza hayemwe muri Amerika. Iyo nza kuba muri Amerika ntituba turi kumwe namwe. Uku nguku ngiye nko kuruhuka bukeya, kandi mbabaye nari narabuze ko ahantu novugira. None kubw'ibyo reka ndangize. Mu by'ukuri ibi bintu Rutebuka yavuga ngo muta, ese mwabagabo mwe uko mumeze gute, muri mubiki? Murarinze ngo abagore bazohaguruke mbere yanyu musigare mukurikira abagore? Mu by'ukuri muzohagurikira icyarimwe twese dutaye tuje iwacu. Jewe nza mvuga ngo mutoye urugendo ndi hano sinosubira muri Amerika, ndabarahiye. Hari iwacu nihamara gushira muzogenda hehe, muzotota muhaye muja hehe? Biragoye cyane, mubyumve kandi mubyumve cyane. Ndabihanganishije mwebwe mwese. Imana yo mwijuru itugirire neza. Aba bana bacu badusize ba bosi n'aba bandi, mwihangana ababyeyi basizwe n'abana banyu, tuzobasanga mu ijuru. Igihe kimwe Imana yaratubwiye, nari ngifite umwana wanje wa gatatu, ibwira abo mu Gatanga bataramye ngo hari igihe kimwe kizoza ngo umubyeyi azoza yamapfusha abantu uko bafite mu nzu. Ariko ntiyavugaga ko ari intambara. Ibiriya byari mu masezerano y'Imana. Ariko kandi nimwikubita agashi mugire tuzotahe. Imana ibagirire neza. Murakoze ba data, mbifurije iruhuko ryiza ridashira. Murakoze cyane kandi bakomeze kwihangana. Reka se wabo Ruhanama akomerezeho. Murakoze cyane. Umwanya wabaye mugufi, natwe reka tube bagufi mu magambo. Reka nsome ijambo natekereje gusoma, nimara mvuga amagambo nk'abiri nimara nsoze. Umuntu ndi wo muvuga ngo umurangize uwawe guhoramo, uzumara kugira icyo uvuga n'ubundi ukibuka icyo wasize ko naco wari ukwiriye kukivuga. Ndasoma ijambo nimara mugende murikomeze muryumve, ni nka message gusa y'abanyamurenge, ni twebwe ireba ariko kandi yanditse muri Bibiliya. Cakora ni yacu muri Samweli wa 2:18 havuga ngo abategeka kwigisha abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo cya Yashari. Aravuga ngo icubero cyawe Isiraheli cyikiwe mu mpinga z'imisozi, erega abanyembaraga baraguye. Ntimuzabivuge muri Gati,
timubyamamaze mu nzira z'abashikeloni, abakobwa b'Abafilisitiya batazanezerwa, abakobwa batakebwe beye kwishimagiza. Mwa misozi y'Igilibowa mwe kuri mwe, iyi wacu izagwaho imvura. Hano haravuga ngo ntihakagwa imvura ntihakayire n'imyaka, ariko iyi wacu bo bizokunda. Bose ni munini, ni mugari muri famiye, ni mugari mu bwoko, ni mugari muri buri wese. Wenda uri hano sinabikeka niko bimeze. Ndashima Imana, narizi ko ndi mu bantu baza bakomera kwenda kurenza presque abantu benshi, ariko kandi kunanirwa nako kandi hari igihe kuza kubaho. Bose sinovuga ngo yari inshuti yanje, yari inshe muri famiye yacu. Bose ntiyagaza mfata nkase wabo, nagaza nsa naho ndi nka mukuru we. Narimvuze ndi bose ntiyagaza mfata nkase wabo, yagaza mfata nka mukuru we. Ariko nkabikunda kubera ko yarashirukanyije, yakundaga kuganira, akambwira uko nifuza kumunaniye, akakumbwira atafite ku akwisanzuyeho nkuko umuntu yokubwira undi nyine yisanzuyeho. Yari umugabo nakundaga, ndetse twigeze kugirana amasezerano nka urya kubyaye, arambwira ngo nusanga famiye hanze, ubwo madame yari yagiye hanze nanje abajenesi bandasha, arambwira ngo tuzabigenze gutya. Ndamubwira ngo inyana ukuri niko tuzobigenza, uko niko namusubije kuri telefone, kuko nabonaga ko ariko bizogenda. Malheureusement abaduhitiyemo urupfu tugomba gupfa, bakarwicarira ku meza, rukabadelibere bakaruhitamo, abadushira ku isoko bakaducuruza, tugasa naho igiciro c'abanyamurenge cyamaze kwemezwa ku isoko. Babigenza uko babigenje, bambuza kungera kuco nari naratekereje wenda twavuganye nawe tuzogeraho. Ariko nanone nubwo atabarutse, ndatekereza ko ico twavuganye cyo kitaratabaruka, kandi ansigiye abana. Nsigiye abana b'abahungu babiri na mushiki wabo. Ndashima Imana yabiduhitiyemo, yagize neza. Ndihanganisha abantu kubera ko umwanya uhaye ugenda. Hari igihe uza ushaka kuvuga ibintu ngo bigire birebire, kandi tugifite n'abandi bavandimwe nabo mbaha pole, ni meme famiye, ni famiye imwe, ugasanga ugiye gutwara umwanya kandi nanone amagambo utoyamara. Aho nza gusiga nanone kuko twese tuvukana turi abanyamurenge, uraza kuhantekerereza nkuko nabo bari kuhavuga umbagarariye muri uyu mwanya. Nuko niko ngusabuze kuhantekerereza gutyo. Ndashimira itorero ryanje nsengeramo, bakimara kutubwira ko umwana yatabarutse, uhereye kuri Pastor Amede na Pastor Muragwa, zasanze na pasiteri wacu nawe yabuze umubyeyi. Batubaye bugufi nk'itorero, inshingano z'itorero barazikora. Bivuze bukeya, ariko mu izina ry'itorero no mu izina rya famiye yacu turabashimiye. Imana ibagirire neza. Ndashimira famiye yanje, famiye Gasita. Uyu mwanya ntawovuga ngo kuvuka muri mwe ni byiza, ni bigufu uko mbivuze, ariko nanone mwumve ko ari uko niko bisa gusumba uko nguko mbivuze. Kuvuka muri mwe rero, muri abagabo, muri bazima. Hari abantu bahagarana n'abantu bakabura ibitotsi, bakicara mukageza saa sita z'ijoro, umuntu ataraje kuruhuka, iwe bwaca n'ubundi akongera akabyukira iwawe. Bikwereka yuko ari wewe mu bundi buryo, kikuremereye kiramuremerereye. Ndashimira famiye yacu, Imana ibahe umugisha. Nagumye kubikurura uko bamuze na Mushenge bavuze, abo bantu niko byagenze kuri Nyagisozi biwacu barashira. Mwa data uyu nguyu ni wa kane, imfura mwa data yaguye kuri Nyagisozi bamuteye icuma ari mu mugongo wa data abajenesi.
umukurikira irya gatatu witwaga Biganza yaguye Ikalemi iwafata dusigiye. Ukurikira Biganza niwo wuriya ndeyi warayuguye ku runundu wa munsi buca bafata mu madegu, iwe tugira amahirwe dusigira abana. Uyu nguyu bose ni uwa kane. Ababiri bagira imvune z'abajenesi, jewe na mukuru wanje Muhubiri. Muhubiri umunsi wo kwiwe yanze gusiga marehemu Ruziramihoro intumbiye, nawe ni data wacu mukuru wacu nako Murandunga, kugezaho amasasu yamushiranye umujenesi amushinga icumu mu bitugu arikuramo, agira Imana tubona arahurutse ku munsi ugira kabiri. Ndashimira mwene data Rutebuka yagiye kure arimo aravugana n'abantu. Ukuye Muhubiri nanje ubwanje ngira imvune y'izimbavu zibiri zacitse abajenesi bandasa, twanze gusigirira intumbi zacu twari twapfusha umunsi turwana igisanya. Ibyo biba gutyo, ariko nzantona ngo ndasa nugiye kuvuga hari ahantu Paulo yavuze aravuga ngo abantu bamwihanganire ngo kubera ubupfu bwe. Nanje nimpavuga nabi mu nihanganire, nzoba nsa nutabasha kubitekereza cyane, ariko muyihanganire gutyo. Nzambona bene izari zo zitubereye. Iyo biwacu hatogize ugwa muri Kenya byibura twese tukaza tugwa twunamye ku bwoko bw'abanyamurenge. Nibyo niryo shema ni nkaryo koti ni nkiyi size yanje inkwiriye. Nibyo zotubera byiza. Kuko umugabo wese udakunda iwabo udakunda ubwoko bwabo, zantona ko no gukunda Imana kutari kunini mu mutima. Soreje kuri iri jambo tuzahora tumwibuka bose. Ndihanganisha umuryango